e fia e whaafelo i atu i le mai moa whaafonga lo tātou watunuu i le nei fo i tai au fō o le aso lua o le aso se fulu ma le valu nei o le masina o Februari lua a fe lua se fulu ma le lima o lea ua awina tu sa awatu o tātou whaasala launga a le ala ata le TV iwa ma le si ufafonga o Samoa le 2AP mai le no foanga le nei nuu a le matanga luenga o whaatoanga mawhainga whaiva a wale wha moe moe o le amatalia o le sauninga e tatala e sua ina i le pala pala ia mo le fausia ina o le ngaluenga tele le nei o le Atele Packhouse ia po o le fale e whaapia o na tāpena ai e tātou oloa e awina atu i atu nu i fafo po maketi fafo i le whaatatianga la o le porkalame le tai au nei le o toi mamau se taimi o na taunu o mai leo la na fionga i tamai tai pale mia le a fionga fia me na omi mataafa ia o na amatalia aloa ia loa leo le sauninga i le tai au nei o le taitai o le sauninga ia o le susunga i le whaafeangainga ia Reverend ia mawhana whaauunga o le ekalesia whaapotopotonga Gerisiano i Samoa inu ufou. O le fofonga o le aso ia o le afionga i le ofisa sili o le matanga luenga o whaatoanga le afionga ia Dr. Seu Tawati o le launga autu po le saunoanga autu o le sauninga o le a sauno ia i le afionga i tamaitai pale mia le afionga afia me Naomi Mataafa ia whapea fo'i ma le saunoanga mai le sui o le whale tupe o le lalolangi le World Bank ia o lo lango sua i le fausia ina o le ngā luenga le nei ia mai o se tasi fo'i o atina i tāua lo tātou malo ia a wālava ia le tamau a inga o lo tātou malo ma le atunu o le awina atu o tātou fua o whaeleleanga i mākete i fafo ia i le vaenga i le tai au nei i le nofoanga le nei nu whaila mansina ti munga o le nei tai au pe tai i le taimi nei ia o le wānufangia i le atua wa whaifo i sina masele lea ua maua le lao fie ia taritonu o le awhapea lama o na manuia le amatanga o le polokalame o le nei tai au i le sauninga e sua ina i le palapala o le fausia ina o le ngā luenga e pei o na whaafonga mai i lo tātou atunuu ia ua whaapea o na awhifiol pa ia o le au wala au lia ia mai se fo pa ia lo tātou malo ia ma malo whaalongia ia malo tātou atunuu foi ia ua whaapea o na maua le amanoa e awhifio mai ai e moli mauina le nei ngā luenga le malo i le tai au nei ia mai manatu o lea ua vaa ai atu ia ua fōlinga mai o lea ua tō ai taunu mai ia le awhionga i le taitai o le malo le awhionga i tamai tai pāle mia le awhionga i awhia me Naomi Mataafa ia ma le whapea foi o na taunu mai ia le awhionga i le minista o whaamasinonga ia le awhionga i a Matamua Vasati ia pulfana ia whapea foi ia ma le minista tupe lea ua taunu mai ia mo le awai mai i le sauninga e tatala aloa ia le suaina o le palapala mo le whaamoe moe o le fausia ina o le ngā luenga ia ma o le whapea lava o na whaafonga ma mai moa mai lo tātou watunuu ia tātou whaasalaunga tu sa o atu ia mai le no foanga i nei nuu ia mo le whaasalalauina wale sila fia e le mamalo le tātou watunuu whapea foi lo tātou watunuu o lo o awhifion papa au ia tunuu mamau o lo mafuta mai lunga o tātou whaasalaunga ia na whapea lava na longo puia li le mamalo Samoa ia e tusa o le whaasolonga o le polokalame i le tai au nei ia o le tātou polokalame whaataatia le nā o le nei tai au tālo sia i le alofa o le ali o le aiva i atu i le whaauli mai foi whaamalu malu mai le tai au nei ui i lea ia o lo whaapea lava na toa le nei tai au angi malul savili ia o lo toa lava ia talitonu o le a whaapea lava na manuia le amatalia o le whaamoe moe o le o toi mamau sa taimi ia o na amatalia loa lea o le tātou polokalame o le nei tai au ai usi mai alau mai moa ma lau whaafonga.
o te manatu, wa paenga lau le leile tae au ma le aso nai whatumati. Mapuane ia i le sasanga ai tofilinga le sauwhainga. A e manu, o i fo mala i loro o tō soifua maseola. Tau ia ina o tutai mulfanua o savai maa ana. A whaatui upolu, wa tulu lata i muliava. O te le lima lau, e o te alo sangole la so. Tau ia o se mato leo e whapea. A fio mai, su mai, maliu mai. Su mai lau sunga, tai al sauninga lau sunga Reverend Ia Mafana Whaunga. Fio mai lau fionga tamai tai palimia, fia mena au mi mta afa. Fio lau fionga al min stau fatoanga mwhai ngā whaiva, niu ava eti malolo. A fio min stau al kapeneta. A fio mai suyo pa anga whaavau malo le World Bank, ma le IFAD. A fio mai lau fionga sula māneia Montini Arthur King's Construction. A fio mai whaolulunga mtanga luenga ma whaaptonga tu maoti al tātou malo, ma saa moa wa potopoto. E manatu, o lewa pa ia ma malu tua fonga e sui ei malia koa ta pa au whasina. A fio ai le toe tau whanua, a fio ai le maupu, su ai le alua malia koa, ai pola pupu i ai le whekalainga il tangata fau ma le whaltoru. O le aunga ma le wha moe moe le so, ia tātou whata stas, e mo le mauina le amataina o le ngaluenga, o le fausieina o le fale, a waltu ina atu o fua whatoanga, mo maketi fafo. Lea li e, ia whai mātou ma awala o lo file mu, i le mea lo iai le atu atu vale, le ai o se wha moe moe, i le mea o iai le mautonu, ma le ai se wha totua. I le anganga wha alo, te leo te vala au atu ai, ma le anganga maulalo e lau sunga le taitai al sauninga, Reverend Ia Mafana Whaunga, mo le sauninga alotu mo le nei wha moe moe. Na tu leo o mon fatu limare. Tai o po kalame ya mai sere. Tanga luenga. Ya. Na la fatu lim mo le tai au. Fa tai le tu le ala fai mai fanu le. Mo le fo mai le manuia. Fa so a le tua. O vai pe le malos, e fionga le mai tai parimia. Yonga minsta ya mai se o tatu ma lo mai fa ia te nana pa ia nei potonga ya ma lo soi fua la tatu sau ni morta poinga le yo na vivi ya tu le ali ma ia fai pesenga i lo suafa le siri ese ia ta watu le tai ao lo lofa ia ta watu fo i le polo fa maon si o tatu tatu nganga pa ia le fisoa so ni sili a fio mai ai lau whanau o mātou poto le nei tai au le eise ātou toi le tangata a o mātou wala au lo au wai le me nei se i tau toa lua ina lo mātou mai mai whai ai mea umai le vi inga o lo suafa o no Yesu o mātou talo ai amene ma amene Tato pese le tua de pese se lau fas fulmar fa lona foi upu mua o so na o le lo lo ya Yesu o ai a fa o la ya te Pese
Alleluia, ole, olo wanganga o Yesu ole, whaolama, wa oli ole ai. Nisi o fionga lea tua o te whaitawina mai le whiangainga tuai. Salamo se lau luas fulu marifitu, whai upu mua mua, male whai upu e lua. Whaafafonga o te whaitawina. A whai ele ati na ele li de whale. E ngā lulu e fua i lātou o e ati na e. A whai ele leo leo e le li i le ai. E māta ala fua o lena te leo lewina. Te lea ngā ia te utou na tūlai le tae o lava. Ma whātu ai o na mānawa. Ma ai le mea ai o le ti ngā. E whāpea o nā wātu e ia le moe i lana pele. Whāmanuia le atua i nā whionga o whaitau. Whālongo i ai. A whai e le ati na e le ri de whale. E ngā lulu e fua i lātou o e ati na. O le salamo le nei se lau lua se furu marifitu. O le salamo o whaata tauina. E whai mata iana. O le atina enga o se ainga. Atina enga o se nu. O le atina enga o se malo. Ia e mei se foi o se atu nu. O le wha malosi le nei e tā vita i lona atali o Solomona. Le ieri salamo le nei. Ina ua tu ina tu iai e tā vita ia Solomona. Sa aungi e whau le whale o le ri. Whai le whale o le ri. Ma ia e vai i le malo. Mo le manuia o tangata uma. O le wha manatu lea ma le wha marosi a tā vita ia Solomona. Ia vai to toma ma sa ili mua mua i le atua. O le alawa le mea e sa ili ia lua i wala au i le atua. O le wha moe moe lona fesoso ani mai. O le mea le nae mana mia. A wā au noa ma lea. Wa le aise poto. Wa le aise pui pui ngā malu. Wa le aise malosi. A o se ata mai. E wha tino aise whi au ma se ngā nuenga. Ioe. O le wha moe moe le nā o le nei tai au. Ma o se wha manatu fo i le mo i tātou. O a lava fua fuanga ma lava singa i tātou te whaia. Sa ili, wa ai, no no i le atua. E au mai o ana wha manuianga. Wha tau nu wai, mea le rei uma. E atia e ai ainga. Atia e ai nu. Atia e ai malo. Mātunu. O le wha malosi mai o le atua. Tātou te manu losi ai. E abe ese ai le vai vai ma le musua. Ai nau nau e me siri. Male le rei mō tangata uma. Ia te taro ia i le atua. Ina ia tino mai ma tau lau le nei wha moe moe. Mō le manuia le atunu. Ma lo tau iwi, ma lo fi nau mō me siri. Ai ia aia i le atua i mea uma. Awane i ngaro. Wao le atua e whaatonu whalau lo tātou vai vai. Mana whaatumu lo tātou le atu toa. O iana te whaatumu lo tā autu wa ngao ngao. Mana au mai le wha moe moe ola. E ti mata mata pu e ai lo tātou wola au auna. Mō ia i so sela. Ioe, e te whaia lawai oe me sili. Ma e manu malo ai. Ai ia vi ia le atua le nei ngā nuenga. Lea wā fua. Ma le ringi mai o na manuia. E ta pena ai le nei wha moe moe tā ua. Ia, mōle au le malama le ngana Samoa. I would like to say some few words according to the topic I have talked about. The Psalm 127 is a family psalm.
It depicts a house to be built. And that was what David dedicated to Solomon, his son, to do it. David directs him to look up to God, the only help, the only one who can do anything for his people, and to depend upon his providence, without which all his wisdom, care, and industry will not serve. We must depend upon God for everything, for without his help, we will become worthless servants. Glory be to God, now and forevermore. Amen. Kia tātou te tāna. Whāwhitai lea tua I lo anga lei ma lo lofa. Wai au mai le soifua ma lo mātu wola I nei tai ao. E ui ai le lo wā le tau. A o anga ia o au whamanuianga I le soifua ma le ola o lau whanau. Whāwhitai, wa mātu wā whanga poto e whātaunu le isi o fuanga tā ua. A wāle manuia o lo watu nuu ma lo ma lo. Mātou vi I ai lo wanga le lei whasoa mai. Ano lo wa lofa whātino I lau whanau mau tangata. E te le tu la fo ina lo lātu soifua. A le ola ngāru rue. Le ola o fo ina tu so sealo au nanga. Ia vi ia la o fio. Ma whamanu ina lo suafa. Whāwhitai lo wa mai lau tu sipa ia. Whātonu wai peo mātu wala. Ina I mātu whāmoe I lau fio. I mea uma mātou te whai. Mātou vi ia oe le atua I lo wanga le lei ma lo lofa e ala ia ke viso o le na whaia le tōngi ola mo le tangatanga sala. Ia awa mātou te tāna. Ia anga le lei mai le nei asu. Whamoe o lo mā lo. Pāre mia le kāpeneta. Maise le pāre mene. Ia te nane o mātou uso a mā lo mātou nuu. O whesoa soni mai. Mai mātou uma wa poto I le nei tai au. Ia tō mai le ngi au whamanuianga. Ia mai le soifua manuia. Le malosi le tino a le mawhau ma le nganga. Sanga ta pena ina I pero lātou soifua au auna ma lo mātou wola ngā rue. Ina I au ngā I mātou so seala. Mō lo vi inga. Wa mātou tālo. Se e lo fangia le whamoe o le yaso. Ia whapea na mana mea uma. Ai maise ia maua so vi inga. E ala I o mātou tangata whātau waa ma mea o mātou whaia. Ia tātou pēr malau whio le yaso. Ia I le aso ina wapo tu mau ia tu oile vi inga e tau. Ia e whamanuia le nei atunu. Ia ona whiau ma ona ngā duenga o whea ngai le nei aso. Ia I o manuia. Ia tangata uma. Tau tai la o whio lo mātu wola. Aua e te tū la fo ina I mātou. Mātou wala au. O le matatalo. E ana lava ia Iesu le li. Malo mātou whaola. Amene, ma amene. Lau sunga le taitai o le sauninga, mo li atu le whaftai tere mo le upfolfolon nei tai au. O lea wakong pākau le ave, o longo I kingo makangi leile fonga le atua soifua, e ala mai lau sunga le taitai o le sauninga. Tau ia I na anga leile atua manuia, ma ia fua I pēr sosia, lonta mau a inga I lau sunga, a o whianga ai ma lau vala awina, ia wha manuia tele le atua lau sunga. Te au le ava malmi ngau e tawai, au te vala au, whaalo alo atuai I lau fionga te maitai pale mia o le maalotu to tasi o Samoa, lau fionga le sau whapito, fio me na au mi mta afa, mo lo sau naunga au tu o le nei aso male wha moe moe, lau fionga le te maitai pale mia.
Lau sunga i le taitai o sauninga, lau sunga i amawhana whauunga. Tō whionga i minista o kapeneta, a whio tātou paanga whaavao mālo. Sui o le whaletupe o le laulangi, ma le whaalapo le tonga o fisosoani o ati na e tau whaatoanga o le laulangi. Whaururunga o mta ngā ruenga, ma whaalapo tonga tu ma oti e le mālo. Sui o komiti, whautua ma sosaiete ale au whai whaatoanga. Ea, sui o le company o le King Construction, le pa ia ma le mamalu ua fia mai le nei tae au. Ea, malo lava le soifo maua ma le langi e mama, wha malo le folau, malo le tauatai. O te manatu leo ua tuta inu manaia le saa o le tala le lei. E peo na fita i tunga iai le sunga i le taitai o le sauninga. Wha afonga fo i le matai sau o le fuafuanga. O le sirisiri ese mai lava i le vavau se ia o i le wha vavau. Ai ale fe au tau moli moli o le nei tae au. E tō matau ina ai le nei wha moe moe. Wha malo le fola fola i lau sunga i le taitai o le sauninga. O le atau tō ia wha ngalu e le fati pa ia o le nei tae au. Ai o te tūla i atu i le awa ma le wha alo alo e te tau wai. E tu sa ai ma le aunga o aute ma le wha moe moe e peo na tātou whaatasi ai i atele nei. O le wha alau i loa aloa ia lea, o le amatalia o ngā ruenga whaatino. Mo le whausia ina o le whale teu o loa. Mo le tāpena ina o loa, mo le awina atu i atunu e whafu. O le nei ngā ruenga o se mori mau, i le tūlanga o le mau whetutu nai, ma ngā ruenga a tia e wha ngā solo a le tātou malo. Ma le sa ili te tau i awanoa mo le manuia lau tele o le tātou watunu. E le ngata mo le au whaiwhaatoanga a o se sao i lunga lua ina o le tamau a inga o Samoa. O le whaatupeina o le nei ngā ruenga, ua mawhai ona whaatino i lalo o le poloketi mo le si itia o loa ngaosi mai whaatoanga mawhai ngā whaiva, ma le awina atu o nei o loa mo maketi po le saffron. E pei ona iai le fisosoani mai le whaletupe o lalangi, whape ai ma le whalapo tonga o fisosoani o ati na e tau whaatoanga a le lalangi. E leto e pose lilo i le tele o lui tau, sa whenga iai ma le tau mwhainga o le nei poloketi. Whapea ma le ngā ruenga o loo fuafuaina mai lava i lona amata ngā loa ia. Na whatau nu whatasi lava ma le vavao o le COVID-19. E pei ona aafi ai le lolangi atoa, e le ngata i le tamau ainga, le motusia o loa ma au nanga lau tele, whatasi ai ma tūlanga tau ati nae o whaatoanga ma whai ngā whaiva. E ui la i neilu i tau, ua mwhai lava o na whaawau le poloketi, pei o na iai le tele o soasoani o mwhai o na whaamatu watu, i le tele o le au whai whaatoanga, ma le au whai whaiva, ma o se whailonga tū mātila lea, o le ngalue whaatasi o paanga ese, ai maise o le loto nu ina ia maua e tātou tangata nei whamanuianga. O le sini au tū o le nei poloketi, o le maua ai o awanoa e saofia atuai ia le au whai whaatoanga ma le au whai whaiva i maketi ese mo ngaloa o loa ngaosi ina ia si itia tūlanga o le tamau ainga ma ia whape nao na maua pea tātou tā mafa. E o ngatasi le sini au tū o le nei poloketi ma fuafuanga whaatatia mo le ati nae o le tātou malo. O le nei la tae au e peo na mawhai o na tātou mōli mau whaatasi o se fuafuanga ina ia wha mausari ai tau mawhainga umanei. E mawalunga le wha moe moe o le nei whale e teu o loa
o le a fausia i Atele nei. O le Atele lona sao mo le mamalu o le au whaifatoanga e si itia ai a lātou tāpenanga. Ma ia whai tia ai, whawhita uli pe o le a fia ngō fie o fua o whae le langa. Ma ia au sia manaonga, ma tāpenanga whaatapulaa o maketi i atunu i whafo. E pei ona tausi silatu i le whale teu o loa tuai o loo iei nei. Ua tele vaenga e mana o mia o na whale leia. Ina ia o ngatasi ma ia inga o whiwhataua inga whaavao malo. Whatasi ai ma le whatupula ia o le numera wa tātou au whaiwhatoanga po o exporters ua mana o mia le sosoani mo le awina atu o fua whae le leanga i atunu i whafo. O le nei whale teu o loa fau. E tusa lea ma le whātesi ma le 5 miliona tā la Samoa lona tau au whai. Mai e fuafua e whausa iaina i le fitu masina. O le ngaluenga, o le a whatinoina le company le King Construction, e pei ona iai le whai unga o ilo ilonga o whainga whatau ofo a le tatou malo. E momoli le wha malo ma le whaftai, i le fionga i le minista, ma le mta ngaluenga o whatoanga ma whainga whaiva. Le mta ngaluenga o tupe, mai tūtino uma, sa whinau whatasi, ina ia mawhai ona whatino ne ngaluenga tāua tele. Ina ia mawhai ai pēr, o na whaalelei atili au nanga, i le mamalu o le tātou watunu, ai mai se le au whai whatoanga. O se whaftai whapitoa, i le whaletupe o lalangi, whape ai ma le whaalapo pitonga o soani o ati na e tau whatoanga a le lalangi. I le whatu maupea o le lātou whatuatuanga i le tātou malo. I le whaamatuu mai pēa o soani whaawau e peo na iai le nei poloketi. O le tatalo, ia anga le le tātou tapa au sili, ma ia whaamanuia i le whaatinonga o le nei ngāruenga, mai lava i lona amatanga se itini i lona taunuunga mawalunga. Ia, ma ia tumau pēa ia te ia le vi inga. Ia, whaamalu mai fo i ona awalofa e pei ona ia i le whaamoe moe i le nei aso. To the representatives of our development partners, the representatives of the World Bank and the International Fund for Agricultural Development, our distinguished guests, community leaders, our dedicated farmers, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you all this morning, and it is my honor to address this significant occasion of the groundbreaking ceremony for the new Atele Packhouse, a project that represents progress, resilience, and opportunity for Samoa's agricultural sector. This project, valued at 4.5 million Samoan tala, is a critical investment under the Samoa Agriculture and Fisheries Productivity and Marketing Project. It is a testament to our government's unwavering commitment to strengthening the agricultural sector, which is one of the lifelines of our economy and the very backbone of our rural communities. Ladies and gentlemen, the journey to this day has not been without its challenges. Since the launch of SAPROM in March 2020, we have faced both pre-pandemic and post-pandemic obstacles that tested our resilience. The disruptions brought about by COVID-19 affected global supply chains, market access, and the livelihoods of many of our farmers and fishers. Yet, despite these challenges, the project has persevered, reaching over 3,000 farming households and communities across Samoa. This is a remarkable achievement that reflects the dedication of our people, the strength of our partnerships, and the collective vision
for a more productive and sustainable agricultural sector. The core objective of SAFPROM is to enhance the productivity and market access of our farmers and fishers by improving value chains, promoting climate-smart agriculture, and strengthening the institutions that support our food systems. This aligns perfectly with our national vision of ensuring food security, economic prosperity, and sustainable development for all Samoans. Today, we mark the beginning of the construction of a packhouse facility that will revolutionize the way we handle and market our agricultural produce. The Atele Packhouse will be a game changer in post-harvest processing, quality control, and distribution. It will provide our farmers with the infrastructure they need to meet stringent market standards, reduce post-harvest losses, and ultimately increase their incomes. With a construction timeline of approximately 7 months, this facility will soon stand as a symbol of progress, one that will open doors to greater economic opportunities and expand Samoa's potential as a competitive player in the regional and global agricultural markets. Our agriculture sector today faces increasing demands for quality and consistency in both local and export markets. Consumers, whether they are in Samoa or abroad, expect high standards in food safety, packaging, and traceability. The functions of this packhouse will directly address these demands. It will serve as a centralized hub for cleaning, sorting, processing, and packaging of our fresh produce, ensuring that our farmers can supply premium quality products that meet the expectations of buyers and consumers. More importantly, this facility will also support our efforts to increase agricultural exports, positioning Samoa to access high-value markets with confidence. Beyond its economic impact, the Atele Packhouse represents a broader vision of sustainability. By enhancing efficiency in post-harvest management, we are reducing food waste and optimizing the use of resources. This aligns with our commitment to building a resilient agricultural sector that is adaptive to climate change and supportive of long-term environmental sustainability. I take this opportunity to express our sincere gratitude to our development partners, the World Bank and the International Fund for Agricultural Development, for their invaluable support and collaboration in making this project a reality. Your commitment to strengthening Samoa's agriculture sector has been instrumental in empowering our farmers, improving our food systems, and fostering economic growth. We deeply appreciate your partnership and look forward to continuing this journey together into the future. I would also acknowledge the Ministry of Agriculture and Fisheries, the Ministry of Finance, the dedicated farmers, and all stakeholders who have contributed their expertise and effort to this project. Your hard work and commitment ensures that we continue to make meaningful progress in transforming our agriculture and fisheries industries. As we break ground today, let us reaffirm our shared commitment to advancing our agriculture-related development initiatives and efforts, and let us work together to ensure that this packhouse fulfills its purpose of supporting
sustainable economic opportunities for our farmers and exporters. With determination and unity, I have no doubt that this project will leave a lasting beneficial impact on our agricultural sector and the livelihoods of the Samoan people. May this groundbreaking event be the foundation of a brighter future for Samoa's farmers and exporters and all those who depend on this vital industry. Thank you all, and may God bless Samoa. Soe kua. Atu le wa e maunga le whatautai ngau tautai sa whangotaina le au mau. O tuto foitanga le sa folau o tun mafono ma le sa somua. Le saunoanga mala malama le whionga le tamaitai palemia. Whamanuia le atua lau whionga. Maua manatu le lei. A wā le tautuaina o Samoa. Malo. Whaftai. Ia, le paia malu. Ia, le teimi nei mo le kako groundbreaking. Wala au atu ma le whaalava. Pe atal whiangai lau whionga tamaitai palemia. Suonga le whiangai. Ia. O le a whaatino o tātou poe ngāta ma le a swinga o tātou palpala. E a matali ai o tātou ngaluenga ma le whalava. Rifo aku malu fight out. Piola kula usuo parpala yo. Ya, vel fatava. Ya, ole mista ole mtanga duenga. Ya, matou te uinai nei suo. Ya, matou suaina le palapala o luai ngā duenga. Ya, wana amataina o tātou ngā duenga. Ya, peo na le awhiangai ma le tātou malo. Pamanuia mai le tua. Ya, ile amataina o le nei ngā duenga. Ya manato lewa maya ya stasio vai na tawo o tatou fa mo mo nei taiao e wala o twai mana nga fa lo tele lo fionga le vai tai palmia bese kabineta pe fon malo tatou malo ya ba maya fal nei ya o lewa sa ni tatou tanga venga
Ia se taumako ngati, wan nei tai au wha mui, ada nganga wha lo tele, wha tai. Ia ole na ua mai moa ma whaafonga mai le tātou atunuu, ua tau walunga le polokalame o le neita e ao, ia i le suaina lea o le palapala awa le fausia ina o le ngā luenga tele le nei, ale matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva le tātou atunuu, o le fale e whaapena o na tāpena i o loa tau whaatoanga, mō le awina atu i māketi whafo. E pei ona whaafonga mai ia i le sauninga le tai au nei. I le saunoanga au tū o le fionga le tamaitai palemia, le fionga i afia mena o mi mata afa, ia o le taitai o le sauninga o le susunga le whaafia ngainga ia Reverend i amawhana whaauunga o le ekalesia e whakasai nu ufou. Ia pei lama ona maalia i saunoanga a le taitai o le tātou malo i o le tasi nei la sanga mō le whaawa wina pea o le ati na e o le whaatoanga i le tātou watunuu ia maise o le tamau a inga e ala i a tātou o loa whaatoanga e awina atu i māketi whafo e pei o na iai ia le whalele nei o le awhausia i le nofoanga i nei i nuu. Ia o le tawalunga le nā o le tātou porokalame le nei tae au ma whaasana launga tu sao, whaisi na ti munga palasi le timu le nei taimi o le tae au, ia ai whaafetai i le atua ua whaasaunga le muina le whaataunuina o le sauninga e suaina i le palapala i le tae au nei ma o le whaamoe lea, ia sa whaatino e le taitai o le malo, whaapea le sunga le whaafeanga inga, ia ma le sui o le whale tupe o le lalolangi lea o lo mātou whaatasi i le sauninga i le tae au nei, whaapea foi ia ona amata ona anga ia tu le mamalu o le malo, ia fionga i minsta, whaapea foi ia le mamalu o le atunu o lea sa mo le mawina le nei whaamoe ia e anga ia tu o mae al whaamoe le nei tae au. O le tātou whaasalanga tu sao nā mai nei i nuu, ai mō le teimi nei manu teleina, ia le nei aso sa moa i ngā luenga matiu te o whenga iai, tali watu le ofisa au tu i muli nuu.